Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Yaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke uri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu gikomeje guteza umwuka mubi muri aka karere k'ibiyaga bigari, ari nako abaperezida bagenda bagirana inzangano zigiye zitandukanye. Ubu Perezida William Ruto kubera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yikomye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukibaza ngo Amerika arayishakaho iki? Ese Amerika yayivuzeho iki? Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu, dore ko uyu Perezida William Ruto yongeye kubabaza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha kandi nzi guhita nongera nerekeza n'ubundi hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko imirwano mishya yongeye kuba igenda yubura ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi kwihungabana rikomeye ry'ubuyobozi bwa FARDC, ifatwa rya Generali Majoro Ephraim Kiriza Labo rikomeje kongera impaka ku mutekano wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi, nk'uko ndaza kuba ngenda bigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuye ahangaha kandi nderekeza mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda naho umwuka ntukomeje kuba ugenda uba mwiza, cyane cyane hagati y'inteko ishinga amategeko, dore ko hatangiye kuba hagenda bamwe batabwa muri yombi. Bikaba bije nyuma y'aho inzego za UPDF zagabye igitero ku rugo rwa Anita Among. Uyu Anita Among arazira iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Ibi bikaba bije nyuma y'aho rero Uganda ndetse cyangwa se General Kenneth Rugaba Muhozi yabujije guhatanira kuyobora inteko ishinga amategeko uyu Amongi. Turaza kuba tugenda tubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Ngira ngo nyaboneka ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kuba igenda ifata indi ntera hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ni nako amahoro ndetse n'ituze muri aka karere rikomeza kuba rigenda rirushaho kuba rigenda riba ribi cyane hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, dore ko aho uyu mutwe wa M23 utangiriye imirwano, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kuba kigenda agitunga agatoki igihugu cy'u Rwanda cy'uko u Rwanda rwaba rubifitemo uruhare cyane cyane kuri iyi ntambara. Nyuma y'ibyo, Perezida William Ruto yanenze imbaraga za Amerika mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asaba ibihugu by'ibituranyi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibihugu byo muri aka karere kari byo bigomba kuba byagenda bikiza iki kibazo gikomeje hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba ari nabyo byagenda biyobora cyangwa se bikagira ijambo mu biganiro by'amahoro hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe umuhate wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda bigura intege, Perezida wa Kenya William Samuel Ruto yatangaje ibitekerezo bikomeye binenga uruhare rw'ibihugu byo hanze, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuranga aka gace. Ibi Ruto yabivuze mu kiganiro cyagarutse ku masezerano ya Washington agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ashyikiriwe n'ubuyobozi bwa Amerika mu gihe Donald Trump, aho yavuze ko ayo masezerano atigeze agera ku musaruro wifuzwaga.
Perezida Samuel Ruto yavuze ko nubwo habayeho amasezerano ya diplomasi i Washington, ibikorwa by'intambara cyane cyane by'umutwe wa M23 mu bice bya Kivu n'ahandi mu burasirazuba wa Repubulika ya Demokarasi bikomeje nta gihindutse. Yagaragaje ko nyuma y'amezi agera kuri 6 ayo masezerano abaye nta kigize kibasha kuba cyagenda gihinduka, cyane cyane ku mirwano yakomeje avuga ati ko ahubwo imirwano ikomeje kwiyongera. Ibi yabivuze muko bigaragaza intege nke z'uburyo bwa diplomasi kuva kure y'akarere kabarizwamo icyo kibazo gikomeje cyane. Uyu yakomeje avuga ati ashimangira ko ibihugu byo mu karere nka Kenya, Uganda, Tanzania n'u Rwanda n'u Burundi ari byo bifite ubushobozi bwo kumva neza inkomoko y'icyo kibazo no gushaka umuti urambye w'iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni nabyo bituma abantu bakomeza kuba bagenda bibaza kuri iki kibazo. Mu magambo ye, William Ruto yavuze ko haboneka nk'aho uburyo Amerika yinjira muri iki kibazo butahabwa urwego rumwe n'ibyo ibihugu byo mu karere byifuza, ibintu bamwe mu basesenguzi bafata nk'ikimenyetso cy'uko hari itandukaniro mu nteko z'ibanze zitandukanye zagiye zigenda zigira uruhare. Nubwo atigeze avuga mu buryo bweruye ko Amerika ibogamye, yavuze ko hakenewe uburyo bushyira imbere ukuri mu kibazo no guha ijambo rikomeye ibihugu bihora bibana n'ingaruka z'izi ntambara zaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byakuruye impaka mu rwego rwa diplomasi, aho bamwe babifata nk'ubutumwa busaba ko imbaraga z'ibihugu bikomeye zashyirwa ku murongo uhuye n'ibyifuzo by'akarere. Ubutumwa bwa Perezida William Ruto bugaragaza icyerekezo gishya kigamije guha ijambo rikomeye imiryango y'akarere nka EAC SADC mu gushaka igisubizo kirambuye ku bibazo bya M23 by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburyo bushimangira ko amahoro arambye adashobora kuzanwa n'amasezerano mpuzamahanga yonyine adashyizwe mu bikorwa n'abatuye ikibazo, cyane cyane n'abakomeza kuba bagenda bagerwaho ingaruka z'ibi bibazo bikomeza kuba bigenda biba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni kimwe mu bigenda bigaragaza nyuma y'uko haje kuba hagenda haba icyo nakwita yuko ari bimwe mu byakomeje kuba bigenda byibasira utu duce twombi. Hakaba hari bamwe bagiye bibaza, ese ubundi aya masezerano yagezweho? Ese aya masezerano ntiyari baringa? Yego rwose, dore ko nyuma y'uko aya masezerano aje kuba agenda ashyirwaho umukono ntiyigize yubahirizwa, yemwe nta na kimwe cya kabiri cy'aya masezerano kigize kibasha kuba cyagenda cyubahiriza. Mu yandi makuru kandi, urwego rw'ubugenzacyaha muri Uganda CID rufatanyije n'ingabo za Uganda UPDF ndetse n'izindi nzego z'umutekano bagabye igitero kigamije gusaka urugo rw'uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Anet Among ruherereye na Kaselo mu mujyi wa Kampala. Iki ni igitero cyatangiye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu, aho abashinzwe iperereza, inzego z'ubutasi bwa gisirikare n'impuguke mu gusuzuma ibimenyetso byifashishije ikoranabuhanga basatse inyandiko ndetse n'imitungo bivuga ko babifitanye isano na Among. Iki ni igikorwa kibaye mu gihe Among ari mu bibazo bikomeye bya politiki n'amategeko, cyane cyane mu rugamba ruri gukaza umurego rwo guhatanira kuyobora inteko ishinga amategeko nshya ya Uganda ku nshuro ya 12. Ibi kandi bije nyuma y'uko umugenzuzi mukuru wa leta ishinzwe imyitwarire y'abayobozi Aisha Batara Ndure yemeje ko yatangiye gukora iperereza ku kirego cyatanzwe n'itsinda ry'abanyamategeko baharanira uburenganzira bwa muntu
bashinja Amonge kutubahiriza itegeko rigenga imyitwarire y'abayobozi, cyane cyane ku bijyanye n'umutungo utaratangajwe inkomoko yawo. Abatanze ikirego basabye ko hakorwa iperereza ku mitungo ya Amonge, uburyo yabibonye ndetse n'imibereho bavuga ko ikabije, harimo n'imodoka ya Rolls Royce y'agaciro kanini bivuga ko yatumijwe mu Bwongereza. Iperereza rirakomeje kandi ni mu gihe hari umwuka mubi wa politiki uri hagati y'abanyapolitiki bakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi bwa NRM rihuriramo bwa Patriotic League of Uganda cyangwa se PRU, riyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba. Mu minsi ishize Muhoozi yagiye yandika ubutumwa bukomeye ku rukuta rwe rwa X yamagana ruswa n'imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta n'abayobozi babayeho mu buryo bw'akare cyangwa se butaraboneka, cyane cyane dore ko ibi yaje kuba agenda abigarukaho mu minsi yagiye ishira. Ibi bikaba bije nyuma y'aho General Muhoozi aheruka kwibazwaho cyane cyane se aho yabujije kwiyamamaza uyu mudamu wari ushaka kongera kwiyamamaza. Perezida w'inteko ishinga amategeko wa Uganda Anita Among yasabye kutongera guhatanira uyu mwanya nyuma y'iminsi mike yibajijweho na General Kainerugaba kubera umutungo we. Televiziyo ya leta ya Uganda NTV yatangaje ko kuva ku itariki 15 Among yatumiwe mu nama aho yari ariho agenda abuzwa kuba yakongera kwiyamamariza kuba perezida w'inteko ishinga amategeko hano mu gihugu cya Uganda, kubera ibi byose akurikiranyweho bijyanye no kunyereza imitungo, ruswa ndetse no kugira imitungo adafitiye cyangwa se adafitiye ibisobanuro by'inkomoko y'iyi mitungo nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa.